namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm the Carola Mayengani, the president, and some great news about his political party. Yeah, so of course, as you can see, at 23rd of January, on Finance Scroll account here, Mayengani, the president, on Finance Scroll, fan kumogo, you could a poster here, Oxalong should go for a poster and J. So the figure a full alarm. AADP, of course, which means it's from a political party. Of course, for late applications, please contact the following comrades. Muzimashito shilungu la entala. Shiri loko la apply late. La late application, of course, obviously you pass grade 12. If you phone la the comrades le tinga la. In show shadwala kwalan. If phone la the comrades le tinga la. Which means one maybe I'm gonna do late applications vangakota ku va mndlela ku hi leswi swi hlayisaka swona na leswi swi twisaka swona mi kwalano. So the university leti nga kona laha of course ku nga na the comrades ta AADP mi sungula hi vo Valley University of Technology, as you can see kwalano nakona mi nga kha mi kota ku va mi kuma ku pfuneka na le University of Mpumalanga, of course nakona still mi nga kota ku va mi kota ku va mi kuma ku pfuneka bamdlela a late applications the comrades ta AADP. So na le University of Venda wa kombisa ku va nga ha kota ku va mpfuna, of course mbele ku nkhanhla kun'wana vanhu vone va kha kombisa ku aka handu late application mara swi ku vona tani swi hi nga vula le ka introduction ku very mfona na the comrades hi ku vela mi kuma ku va kha tirhana na swona they can easily apply hambi ku ri late application. Na le University of course of Limpopo va available wa kha va pfuna lava tsakelaka ku va sungula ti-degree ta vona ka lembe ra 2024. Wata network leyi ya borha hambi ku ri eTshwane University of Technology nakona va available ku va kota va kha va pfuneta, of course. Ma yi kuma mhaka ya kona. Wow, yini okay xinyenyana na kwale University of Johannesburg loko mi lava ku hlanganisa na president Mayengani, of course loko ku ri mi lava ku hamba mi ya dyondza na yona nakona va nga mi pfuna ku va mi endla a late application mi ta hamba mi vonana kwale hi leswo. Na le West School actually in Bayisinyana mara you can contact that number there. Na le college, of course yona position ya ko hopefully kona ya Vembe veri Xingwedzi do I see any college ya ka position ndi kumbe yona na kumbe yona swo mina tuna ku nga ko mutini so hopefully akuvanga na error la ka location, but you can call them and get the details because loko ni vone hala ni twina ku maybe ku nga ri ndhawu yin'we ante I don't know mara location leyi loko ni langutala ni twina ku ha kona man swo ndena ku la ko munhu wa munhu or shop so but after careful looking here I think ku nga ku ri la I think the area ku nga va ku ri la I think the college might be here la ni nga kona la so la patwini la munhu I ya la long na building leyi ti komba ku ya green la na ta white I think nga ku ri yona college ya kona la ku hi mi na Letaba, of course college va ngota ku pfuniwa vanhu swo I think ti virus ne ku na le Giyani kona la ni le Tzaneen na yi vona yi kona la ni le Maake. So bana ku mhaka kahle swinene wa kha va hlohlotela tidyondzo tanihi leswi hi swi tivaka ku already president Mayengani, of course yi busy na yona le University of Johannesburg la yi nga busy na research honors hi leswo.